interference from the government unwanted. If there is a illegality cited, if there is an issue within the Comunidades which has been highlighted to the office of the administrator or the government, then we have intervened. But then we expect that an independent body also acts responsibly, understands the requirement and values of that Comunidad, respects that particular thing, and works out a situation which is a win-win for the Comunidad and their people. ताच्या खातीर आयच्या दिसाक जितले डेलिगेट्स आयच्या आयताराक आपलो वेळ काडून आयल्या हे आज डिस्कशन करपाक तांकां म्हजे शुभेच्छा दिता. I would only request, because this normally when you come on a Sunday it reflects your love, it reflects your affection for the institution of Comunidades. And ताच्या खातीर आयचो जो दीस आसा, I would request that all of you cooperate with the proceedings which are conducted in the orderly manner, so that everyone can have their point discussed, everyone is able to put forth their point, and end of the day we are able to come with a positive output, and that recommendations once put to the government after examination we will be able to move things ahead. As per Article 652 of the Code of Comunidades, every 5 years the convention of Comunidades has to be held. लास्ट कितली वर्सां 2009 लास्ट जाल्लें, ताच्या मागीर कन्वेन्शन जावना आशिल्लें. 2017 सरकार येतकर एक वर्स आमी वी हॅव एक्चुअली स्टडीड द प्रोसेस वॉट हॅज गॉन, बिकॉज लॉट ऑफ इश्यूज हॅव बीन कमिंग आउट ऑफ Comunidades, लॉट ऑफ कन्सर्न्स हॅव बीन देन. रेवन्यू डिपार्टमेंटान महसूल खात्यान कितलेशेच प्रायोरिटीज गरज आशिल्ल्यो जे तातूंत आमी दिवन बाकीच्यो एक गजाल्यो तयार केल्यो, जशें ऑनलायन फॅसिलिटीज, ईज ऑफ डुईंग बिजनेसाच्या अंडर. आज कोड ऑफ Comunidades खातीर वी हॅव थिंग्स वीच नीड टू बी डेलिब्रेटेड, आनी एज पर कोड अंडर आर्टिकल 652 सेकंड संडे ऑफ द इयर आफ्टर एवरी 5 years, आणि ते बी पणजे एक कन्वेन्शन घेवचें पडटा, हे कोडान बरयल्लें आसा. ताच्या खातीर आज कोड ऑफ Comunidades प्रमाणेच आज कन्वेन्शन घेतिल्लें आसा. त्या कन्वेन्शन इज फॉर ऑल द डेलिगेट्स, रिप्रेझेंटेटिव्स ऑफ एवरी Comunidad टू कम टुगेदर, नॉर्थ, साऊथ आनी सेंट्रल झोनाच्या अंडर आसा त्यो. तांचे विचार ते डेलिब्रेट करता, ते डिस्कस करता, आनी ताच्या खातीर एडमिनिस्ट्रेटर एक 5 जाणांची कमिटी काडटा. तिनूय एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून दे नॉमिनेट 5 people फ्रॉम नॉर्थ, साऊथ अँड सेंट्रल विच हॅव बीन अपॉइंटेड, अँड दे आर द पीपल हू एक्चुअली कंडक्ट दीस कन्वेन्शन. विदीन देम तांचे रिकमेंडेशन्स, तांचे रेझोल्युशन्स, तांचे विचार जे आसात ते मागीर सरकार घेता, आनी ताजेर एक्झामिनेशन जावन बी टेक इट अहेड. तो प्रोसेस जो इतली वर्सां जावना आशिल्लो लास्ट 10 वर्सां, आय थिंक दीस गव्हर्मेंट अंडर श्री मनोहर पर्रीकर वी हॅव डन दीस कन्वेन्शन टुडे. इट हॅज अलाउड अ प्लॅटफॉर्म फॉर ऑल द Comunidades, द रिप्रेझेंटेटिव्स टू कम टुगेदर अँड डिस्कस इश्यूज. एट द सेम टाइम इट हॅज अलाउड द गव्हर्मेंट ऑल्सो अ फोरम टू गिव अ मेसेज बॅक टू द मेंबर्स हू हॅव बीन हॅव्हिंग एक्सपेक्टेशन्स ऑफ कितें करपा जाय. Last 18-20 months, there are a lot of concerns coming also of illegalities being held in Comunidades, a lot of issues which are concerns in Comunidades. So it is a part and responsibility of the Comunidad committees also to ensure that these are curtailed, these are acted upon at that point. सरकार Comunidadesच्या हातून पडूंक शकना, कित्याक वी फॉलो द कोड ऑफ Comunidades. पण जेन्ना इलिगॅलिटी, जेन्ना प्रोसेस फॉलो नासता, गव्हर्मेंट अप्रुवल नासता, आनी काही कारणां अशी जाता, तेन्ना सरकाराक इंटरव्हीन करचें पडटा. कितलेशेच लास्ट फ्यू असेंब्ली सेशन्स Comunidades always has been on the highlighted part. So I think we have taken this opportunity to give our inputs also to the Comunidades delegates to ensure that they deliberate on this, so the processes are followed. Once they the process are duly followed by them as a Comunidades, it becomes easier for the government also to act upon and do the things. तातून जी Comunidades आमी जेन्ना म्हणटा एक ओल्ड गांवकारी सिस्टम, ती गांवकारी सिस्टम सांबाळपाची जबाबदारी त्या Comunidadesच्या कमिटीक आसता, आनी ती कमिटीन बरें काम करता जाल्यार ते ऑटोमॅटिकली Comunidades बरी उरता. आनी आमी जेन्ना म्हणटा गोंयकारपण सांबाळपा जाय, जाल्यार ते गोंयकारपण सांबाळपाचें आसता ते गांवांनीच, आनी गांवाच्यो सगळ्यो मॅक्झिमम आसता Comunidadesच्यो जमनी, त्यो जमनी सांबाळपाक सुद्दां तितलोच Comunidades कमिटीचो तितलोच भर आसता तांचेर की तांणी त्यो सांबाळपा जाय. lot of new things have been coming over the years. The code has been old. There were recommendations for amendment of the code in 2016. That is also under examination. So आयचे जे output येतलो, आयचे जे recommendations येतले, lot of resolutions will come out, based on which I think we will examine the whole thing and look at how positively we can take, which can be creating a win-win situation for the government and win-win situation for the Comunidades. But आयचे Comunidades convention is purely for the Comunidades to come together, discuss, cooperate with each other, deliberate, and come out with things which they think are required to be done as far as the Comunidades are concerned. Once those resolutions come, we will examine it. सरकारान क्लियरली सर्क्युलर काढला की तुम्ही कितले रेझोल्युशन घेतकर, AGM जातकर रेझोल्युशन घेतकर ती सरकाराचो अप्रुवल घेवचो आणि मागीर फुडलें करचें म्हणून. जेन्ना हे पूर्ण तरेन जायना तेन्ना वसले विशय तातूंत लँड ग्रॅबिंग, लँडान भितर सरप, एन्क्रोचमेंट, बांदप, इलिगल येवप, इलिगल प्लॉटिंग करप, हे सगळें मागीर तयार जाता.
ताज्या खातीर हें रिस्पॉन्सिबिलिटी कुमुदाच्या कमिटीची आसता की तांची अकाउंटेबिलिटी तांणी स्वता राखपाची, कित्याक इट इज कुमुदाद इज अ गांवकारी सिस्टम. सो सगळे गांवकार, जाणकार, शेअर होल्डर्स आर अ पार्ट ऑफ द कुमुदाद. So for us, we cannot intervene unless there is a illegal part which has been brought to the note of the government. Because without government approval, nothing is certified to be correct. The gazette जाता, process आसा, procedure आसा. आनी म्हाका दिसता चडश्यो कुमुदादी ज्यो प्रोसेस सांबाळटात ते आपले लँड पार्सल्सूय सांबाळटा, गांवकारांकूय सांबाळटा, जाणकारांकूय सांबाळटा. आज बिगस्ट चॅलेंज इज भायल्या लोकांक जमीन मेळटा आनी आमच्या स्वताच्या गांवकारांक, गोंयकारांक जमीन मेळना. वो जेन्ना चार्ज येता, आय थिंक दिस इज समथिंग द कुमुदाद कमिटीज ऑल्सो हॅव टू अंडरस्टँड अँड एन्श्युअर दॅट प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी विदीन देम इज देर. कित्याक दिस इज अ अकाउंटेबिलिटी विदीन देम. They are not supposed to be, we are not getting into their meetings, but they need to have approvals of things which they think has to go ahead. So फाल्यां plotting केले, they have to take government approval. फाल्यां व्हडले इन्स्टिट्युशनाक दिवंक जाय जागो, बाकीचे कितें करपाक जाय, इट इज देअर डिसिजन. They take it through a annual general body meeting. पण एकदा ती घेतली की they have to just take a for a formality purpose, they have to take a government sanction approval and move ahead with it. So it is in line that accountability of the land parcels of Kumudad are there. ताज्या खातीर आयचें म्हाका दिसता कन्वेन्शन जें आसा आय एम प्रिटी शुअर विथ द नंबर ऑफ पीपल दे हॅव कम ऑन अ सेकंड संडे टू अटेंड शोज द एन्थुजियाझम ऑफ द मेंबर्स रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द कुमुदाद्स.